Danas ćemo se pozabaviti, dragi gledatelji, sa temom specifičnost pokladnih običaja kod Hrvata u Rumunjskoj. Riječ poklade dolazi od starohrvatskog glagola klasti, što znači prerušavati se, obući se u neku drugu odjeću s namjerom da ne budeš prepoznat. Simbioza maske i poklade fenomen koji se provlači još od starih kultura. Naime, poznavali su ga stari Egipćani, Grci i Rimljani. Čini se da su ga preuzeli i kršćani, no zasigurno je da je bio rasprostranjen već u srednjem vijeku od kršćana. To je bila prilika narodu da se još jednom prepusti strastima na volju prije korizme, a to je razdoblje odricanje. Kako kaže jedna latinska izreka, jedanput godišnje dopušteno je poludjeti. Svaki kraj nosi svoje specifičnosti, kako u običajima, tako i u hrani, koji se u to vrijeme obilno priprema i troši. Ekipa za snimanje krenula je u vodnički kraj da bi dobila pokoju informaciju o običajima hrvatskog življa. Naš mještanin iz sela Vodnik Hajni Birta predstavlja pokladno odijelo i govori da mjesni pokladni ritual ima stare korijene. Poklade, kad se znam ja, od mojih stari, to je tradicija stara, od stari. Kad se znam ja, sam 90 godina sam pričelja da se maskiram svaku godinu. Je najlepa tradicija za mnom. Zatim je red za svi nas u selu, jedva čekamo. Na pred vremena ne su bile maske, to marame što smo nadjevali smo činili oči, malko usta da dijamo. A poslije revolucije svaki smo si kupovali maske nove, sad što bud kao čukaš. A te da vidite kad smetnem masku. Ritual je poganskog porijekla. Slavilo se zamjenjivanje zime sa proljetnim dobom, pa su ljudi koristili razne maske kako bi uplašili i otjerali zle duhove, što dalje od mjesta gdje su živjeli. Kad smo mnogo mošli, se kaže će i godina da bude rodno jako. A koji ni vika u kuću, doma, svaki put idemo kod njih, ne refuzatamo človeka, kad ni invitira neki. Kožuh što je na meni, to je tradicija stara, od naših stariji i to mislim dok smo mi ješte i naši deca bit će sve isto da se uprimnjaju. O specifičnosti pučkog jela za poklade koji se tada obilno priprema i troši, govori nam gospodin Petar Logožan. Pa kod nas u selu što je po starim običaju, za nedjelju se zakolje kokoška, to je svaka familija tako radi, se pravi supoto i sarme, a utorak, to je drugi dan poklade, onda se činu skovarde, to svi skovarde i kalbasice, to obaveza svaki činite. Po torniku skovarde, drugo se ne sprema, jer tako smo zapamtili od stari i još idemo nadalje. Ovom prilikom zahvaljujem svim mještanima na dobroj suradnji sa našom ekipom za snimanje. Istog dana na pokladni utorak u središtu Karaševa održana je manifestacija koja samo po sebi pjesmom i plesom spontano privukli velik broj gledalaca. Više o tom događaju saznali smo od glavnog urednika Hrvatske Grančice, Slobodana Gere. Kod nas u selu obilježava se blagdan fašanke. Svakako u Karaševu postoji dugogodišnja tradicija odvijanja ovakvih kulturnih manifestacija, no međutim na inicijativu profesora Radana organizirano je evo i po prvi put u Karaševu nešto više. U smislu da smo organizirali razna natjecanja za najbolje maske, bilje mošli Čerbul, pristupili su i naš kut Karaševska zora. Okupili su se jako mnogo ljudi, naši mještani
i nadamo se da će za buduće zaživjeti i dalje naša ova tradicija koja polako je izumirala i cilj je zajedništva Hrvata da sljedeće godine organizira mnogo bolje ovakvih akcija, ne samo u Kraševu nego svih naših sela, iako one već postoje u tim selima i organizirano i ove godine od zajedništva za ta sela. No, međutim, do godine ćemo se pripremati mnogo bolje i nadamo se da će to nama postati jedna tradicija koja je bila u tragu da se zaboravi, da se izgubi. Aktualnost kretanja događaja prikazani su publici posebnim pokladnim ponašanjem, uporabom maske i drugih konvencionalnih rekvizita. Plesač je slobodniji pod maskom i zastrašuje. Tako, napuštajući vlastitu osobnost, postaje pravi pokladar. Fenomen pokreta i plesa odražava se maštovitost ljudskog duha. Oponašanje plesnog pokreta predstavlja se kao stilizacija životne radnje, elementa borbe ili svjetskih događaja.